nin ko jam ke ti le ke yo nin ko lo visla hello ku kyo hin tha to program cho si oppose na bol hi ti le na nga di wa mi chi khat ve accident nei phot lew chun cham na hi um ta ve to tha to program go tia ts ka bol le kwm na na kha deu silong a ke bol go le ku ki mi na na kha deu mai Yan ngo. Mai kam. tung to ni nge mai nawa Manipur go hotia na bol silonga bol le nong je diu ji bidem tu ve ta violence nge mai nang na popular he nge after long time len after a long time yeah I le mai tunin so pi na in na panga hinale na so pi na hindong iti hado ni le hin nang iti kuki ni logo jeng taong mai len topic nom sa ya phai lo ha cho topic anu me jo ju ati dan ju see the names are not important but then the kilom is at la na mike identity issue is ya le chun ki ngai lu de lo chu na yo nagam na ngai lu no so pi no me in le lo ki halo chu na pu na chu na pu na pui ki dili lo ki sei di chu ai wa chu when you say iboi lai ta wa khado la ku ki hian wa le chun then it becomes a different issue altogether na anyway the thunom sei di ma len se on ti mai gon sei ke mo cái ông thà được anh đi nè xe lai le len ling nen xe ja chu nang lom pim tam tia invite nan bo lam ka tia kan chat chi lo bi ma sa chu ai khat mail hon ei kha ti wa chu a thiyong mi ga thia I ti hom ti koi mi chan hello wa chu sun le wana speed ri man ki bole ya ne tu ka lai yo sunga hi khel na tama alo le medium tam ta chu da space khel ngai ta lo mai thei na chi ja chu medium chum ma mi kheu mai thei ta chu na chu chong chu na chai wa chu ex mangoding a ji hendia keong ka zau te ji lo chu khat bia chu nang na ko long special speaker nang na ko lo mic ka chok dut le ne chai de go jing wa ka dai tu sei la sa jong thei ta lo chu la na ne jai go chu na wang phan lai ngai lut san na lai ai lo le mic mp ne te du khat nge na direction ni ka vet le khunung le wa mp wa na te go da ne na nom pia pang ding mp mla ti pia pang ding ma pan na ding chu ki he phot le na cái lòng khát có say no me u Michael ipi game na ball ham wang chu ka hep won a hi wanga a me le o to chen khom kit di wang hin ball ta o ti iti yong ran khat long ga ki I mu de ham phai sunga e ball now wal be set jeng separate administration imu the na diu lang na hin doi te de he hoi la ya pang long le chun hoi la ya long le chun chu ka sei no me he ke wang min no se da ke wang ho se pong e o the administration chu Manipur su ke nga ya Manipur su ke ding koi man gong lo hi lo chu isu ke lo iti su mil di ham e bol now hi ve tango jan khat ko ham phai sunga lungmonga ga I mu ki dinga a hi thei lo chu a hi thei ding jong le na kum so ta lu di ya chu mi ta separate administration chu sei o wa chu chun ma jau chi chu superimpose holding supersede na nga sa chu solution he ti le chun sa na dinga chu Manipur chu su ke nga ya Manipur su ke na dinga chu first and foremost a chu Manipur sarkar ko na chu po do nga ya sarkar sim mla ho po do nom lo wa employee ho
po ano le chu ti di you can be employed in Assam government, you can be employed in Delhi government, you can be employed in Manipur government. That's not an issue. A issue to you are a part of the government formation na pana council of minister na pana chu da lo hela mi jo no mi no chu Manipur ke tai na ti chu false hope ke pe la yung hypocrisy chung nung pen hi cho chu. Anyway, chỉ cho SA chui đến là chân Manipur cho sự kiện ngày à, sự kiện là đinh lâm pi cho bỏ ngày à, sự kiện đinh lâm pi hình bản đồ cho MLA họ chui à, MLA họ cho Manipur Assembly à cô na member cho constituency represent nào cho Manipur cho Imphal cho office nào cho chân thinh hàng gam cho akai mà cho họ cho lại siêu à cho SA kiti cho false hope cho simple logic here chu overlook your ball wa hilanga SA sub mana chu chỉ ding yong hi di hin tin chi ja chu logically gel jap nga ya thum chi pi ham idei chi pi ham chi chu lampi chu ko he nam ti chu vet ngai chu la me lein e tha se po chi gel ji nga thil dang gel lo he lai chi basis a chu SA sub ji nga hilanga ilam kai ho I think noi ka poi MLA ka poi abon wa mo chu hilang Manipur ake tai kada la tai iti wa mo hilang ki sam kai yeng chu na logical chu mo lo cho ya chu ke chu convince ka hi thei lo cho it may be very piti de ha no mo na sa mai thei ya ke chu convince ka hi lo cho chi ya cho chu tu na man jong hi di a apan do ho chu na lam kai di ya lam kai ting na chu na ban chu chi di ya ai chu mo chu koi ma no gon lo cho koi mo na ko se hi ulin ko mau ka sei ya na ulin in jong het jing tho ya chu ga sei ding a chu na pat ti la ya chu yang pang ai go ti a chu mo separate administration chu e hon henge 6 schedule ho chu anadel na chu o eso so no ya chu ai wanga tu chunga thilhu so dan dan chu event na hi le separate hi lo le hi thei lo dinga pha na chu chi hunging do ai chu hunging do a hi le to na se yong chu point khat separate administration chi dei mong wa ai le ibungbu a ichu zeng nga ya hi ya lam kai ho hi ta ko ta ku a chu ngai lo process ya na atil chu tu ba o mechanism chu ngai chu la ta khana idin ngai di ya iti sei de ham amipi ho social media pen wang wa ta center langa khat ahung do thei na dinga ho pressure ko thei lo ta banga kamu ji in boy ka sa the ji chu ken long ai le na boy ke patti laya chumi union home minister pa jong hunga hiya na Manipur a hunga cho kingo tu a ki sei tu sanga chu authority cho Manipur su ke di ti le chun mai sei to ho ke ho to wa ke ding yong hi lo pi cho e ki hom tau te ke tia aji chu a law chu constitution India yum ta ji wa chu India law dong ya chu center tu cho na center ho chu ta ke ho to nga hi chu le center a len pen chu prime minister bana chu tu to government tu BJP a chu home minister hungai chu hunga chu ahung ni ang je mai lelang sai na ko na attack ke bol na tamta kampo pi om pet na yong chu tho chu the ground reality ho chu present evol dan pa chu poimo chu NETA le present ke bol lam ti pa chu na emotional base lo wa sai ngai chu he chi capitalize ta sang kingo tu na ama tho wa lam kai ho chu itia bol tam ke poi more yong chi kampo pi yong chi chu chan pu dong chi as of course in falong cho chi tho nai ti cha ko na chu line link cho na ki sim diu ta cho chi process is cho continuous process ya na iti ham ke poi ke wang chu boi hi ong chu pana chu MLA ho ko ngo yeng hin tin na MLA hon ap kham ding kham tan lo ji o ai ki na sa mo ya mi pi cho mo ni pi cho control bo lo he lai ki na sa mo ya amo ke boi ja convince ka na hi mo lo ja yong chu ka hi ham ka po ye
ai wang a chu aje chu government na chu ipiu mam ilung han naw chu government chu ngai lung han naw chu reserve forest protected forest ka gamu na phongu ve eviction nei bol khom ve ka ho inu zan khang zan kim nei khat ne lung han naw resentment chu sa ngai chu chu valid chu jinu chu ka het him chu hi le chun mai thei entire public hi lo pi chu mok hung hi pa chu later on hung ya bilap hung hin tin na chu lung han naw chu ta yong tok sum chu Government of India mấy thầy CSO to cookie zo mi mà CSO họ cho talk sa câu khom cho ala câu khom mà yung ipi kêu ding ham zong cho anh này lo ham cái hết đi po ye về là during all these course kum ni sunga chi vet nai le yes cái ball dan cho him ball ấy cái ball po yung cái đàn là tay fall cho chi hi le capitalize ball uitin political demand khat cho del phasa uitin hi chu no te tiu hi na it chu okay object boy lo pi chu del phasa thei chu del long del phasa u chu ya chu MLA ho chun in less than 10 days ni som ka chu SA hi ding hi chi ke compensate na ding hi e ke bol da na di ta poi ti ya chu sei yong na chun di mo lo ai ma chu apan do ho chun alam kai ho chun ha yong le e kai diu nom yong le e kai diu ya chi chi kai na chum lo chu abang le thing noi lang e do ji diu abang le mi pi zo diu abang le koi ham e khat ding mi pi yong chu tension ke kap tu ti la chu jing ya na kum ni sung si chu ji ya chu confuse you ham piu ham ai ma ke wang chun boi ke pat masang ni le ke pat na DC ham khat SP ham SDO ham khat chunga alunga han le MLA nga li gup ke pun khomuwa CM ko ma nei transfer pin ati theyu le hilaya I ho in ki hal sorry I ho in I khosung I vik ke bol do ho chu request a bol wa stay athum theyu cho bol lo wa ami pi zo chu provoke a bol to ai ke na sa wa kala intin MLA ho chu koi lo chu ke wang chu ya chu MLA MP chu len ko ma chu ipi apan sa din ti ham mi pi ti la mi pi ho ki na sa na dinga bol din ti ham ka ti na chu chu lem ka no ai khat chu ami pi ho chu ama ho to son ki chu mi pi be ya MLA thelo MP thelo ama hon a ball depend ta chu mi pi a day ham ipi ham I condition nu chu oppress I hu chu chu hi a hele ama ho to depend ta chu center langa iti lampanga thut diu ham iti mi pi day chu ka hi lo le e ho dinga mi him bola e ki bol ta lo a hi lo le I condition nu a hi thei ta lo chu iti a thut nu wa hi tu chu nga e ki bol nau ta bang hi chance ji ta bang chance hi nei ki lo bi ya hi chu nga he e ho dinga a pian ta chu I ham government a kuna I pilo a loido de ham ti tri chu ya chu ka sei chi chu la capitalize bol yong chu kho ka sapoi ka ti chu bol he na kho poi na chi chu tu chi so ke chu za kai chu tu ge yong chu chi chu kho ka sa de lo pi chu objection ka nei lo chu na problem chu ke hon inner dynamics a ki he chu tha do perspective a chu sei le tha do chu tribe khat ki ya census a yong largest tribe ki ya tha do ki na chu ku ki thing no im na zo si a chu except kampo pi tai lo wa chu tha do chu ki organize sei lo chu tha do min til khat tha do in PTSM in a ki bol tha do chu very small clan hi neo zo hi upa zo hi thei pon te ti a ku kin PKS or KWS gampa ma city sunga PSA ki phu go no lungo hang a ki bol chu si chu lungo hang chu later on biren chun tha do chu sympathize ani a chu biren to tha do chu ki kai ma na me thei to ki kai ma na bol ya biren chu relevant lo pi to a chu chi ta chu for now he is gone I want to tha do identity chu jing chu ale tha do chun tha ma on identity ne ya asima hi le ku ki ho chu hypocrisy hin lam kai chum lo thing noi thu hin thing noi khat cha ki to lo thing noi ma area MLA bo bol ku ki nei chu who is the owner of ku ki ti chu identify ngai ta chu ki ha dinga ale historically as identify le chun ku ki ti chu Kukin P Manipur KSO so and so he ti cho ku ki mina fight nom lo pu chu chung zo po ha mo abang ne ko tu po ti abang na I telef po ti ku ki yong cho bo no hypocrisy ngan chi cho yes ku
we are from the same village, we are from the same clan, we are from the same area, we have had the same food habit. He is actually can take over. Phung na chang thak hat itia emotional he is over ki can nom lo thu bo ya. A constitutionally yang chu eketi kuki to chun. Tha do chu ki can nei chu len bang chu ke eketi ke ti chu objection nom lo cha ma ken ma ho chu ai po ye. Tha do ni chu lem ka ti chu ai ma chu ke eketi ke ti chu le. Constitutional separation chu mai chu ya kuki chu define ngai chu ka define wa ke ho perspective chu ka sei ya ke on peace ka dei hi chu mai le ko ma surrender ki bol lo chu hi chu nei het hil ji na problem hi chi hi ya chu ke sei ya a kuki lam ka ho chun amo representable ki tho ya kuki people's aspiration chu sa chu a parsu ya ma process a chu ka vet nai le sincerity lo chu ngol bol chu a thi thi chu tunia mi khat thi ding a thin le sai pi khup hoi pen pen a sil pi deu la hoi pen pen a sa pi deu ai wa nga cho vui chai vai le jing ne mai thai cha ga ba gong ho chu i pi ne du ha ma don lo cho ki so ho pa ma don lo cho a le chi conflict chi violence a chi sot be le boy na hi ki ti a chu pi ha non violence resolution na ngai ki ti a peace ke pil bo ya anyway pi le saving chu tam to a perspective tam ta May June July 2023 ho chu ye la wang chun izan tong bang jing Ken thang pan saying out my see nang perspective to ke perspective ki banglo mai te but then yeah Voltaire koi pena he said I may disagree with you but I'll give my life to defend your freedom of speech right to speak the haram janan kati dan chu nang head dan la ki head dan ki banglo mai te I think nang Bangalore na kai lai ham Facebook a khat ve ke u ka han cho Mike dang tha do se hi pi ta ka ti le tribe certificate ulin tribe certificate na tha do ki la si chu tha do hi na ti chuna Mike you remember I think you were still in Bangalore na Facebook WhatsApp ham tonight just a chat kasi nang ko ma kasi ka chu innovation khat wang he masanga chu hi sana tha do hello le kapau tha do he ama ho chate ho he tha do kin adang ho yong he tia le chun exclusive hello le bloodline ai se ale chun a movement chu chanam khat ya chu restricted hin nang bol hi na scope wang tham ga gum ding but nang lai ding chong ba yo teng le hi chana chu akinga na khat gum de ka ti chuna Mike you also we disagree but in a very you know I mean you put your point of view across can say point of view ka koi chu to ka sei nom chuna Mike AK2 le tribal hado thu chu na sei cho ti adi chu a constitution a chu kolo wedding a chu lo constitution framer ho tribe recognition lisa chu me kat hado to any cookie tribes alole hado to gangte na paite alole any other recognized tribe chu constitutional scheme of framework a khat cha chu ki banglo chu kong khat apunga ki bang chongloi la ayong ho thado la pang yong ma AKT ki la yong ma that is personal choice a ki koi chu ati lol ke oi chu yong ka ki hen ni chu nang hau kip ni ya AKT hau kip ki la yong ma hau kip thado ki la yong ma na ai wa nga chu any cookie tribes chu it's just a choice like any other recognized tribe as per the tribe recognition but once get ki go form tin cookie ki to zo nangin mai nanop lo mai the nangin cookie to AKT na me che pa hi kiwang chu problematic nga kala na mai hi chu nang perspective ya ki pa chu khat ve wang chu ki tha ho ki ngai dia ai chu ipgm itia le khat koi pen chu dia koi pen chu di lo ham ti chu ki di le leng te ya ai wa nga thisen alo le gui nu ai zop teng le khadoi e ho poi ti hi e ho number kai su ngai phung tam ta hin e ho poi ti je wa chu na mai
Any cookie tribe ki revive le ki central pun tin thado yong cha omen tantin suboi pote. Any cookie tribe chu le hitwa to phung ahup lo si sin che chun kila le hi cho be khom tan te ti za na sei khat chu kapom na khat wang chu le thado ho chun cookie ki ti organization na chu ipiha dong jaw lu lo wa le chun adang phung dong ho chu lam kai di chu na kin nang ko ma ka sei khat chu join the thing and then take leadership. Ta chu Thado population hiza the hin any cookie tribe na like 2002 2003 are recognized religion first census is 2011 chu hicha chu any cookie tribe chu cookie ho chu what 38,000 or something 28,000 bo 80 ale chun technically it's correct but ahi wanga chu wedding kha chu piham ti ale ikat government scheme me lo la danga vet tem la chun ami pi chun any cookie tribes alo la thado gang te zo pai te a chei vet lo chuna e ho ki ko form ki tin le tham khadin zo mi ti tham khadin cookie ti ba atam zo hin thado tribe certificate kila hen nang any cookie tribe ma kila ayong le irrespective of whatever cookie chu kahe nama accept lo hi ma tham khai bin a try my accept lawyer ma that is their call kama ho vet dan ya but a two people en ji biham dila iken thelo khat chu nangyong chu thado chu nangin thadla na pom chu kin lang khat chu kin kapom chu ai wa nga chu e khat thisan khat elo le no ucha pa cha hi na chi pa ki ken thelo khat chu me chu na what we are talking is in terms of outlooks or perspective khat is Mike so chu na sei khat chu adang to na me chop kati dan chu thado le cookie thado ho chom kahi ve elo le chipa boi lai ta na sei pa chu acceptability amlo na chu khat hin tin hi chi na tu sei kati dan chu emle on an pando win cha chu na thip be ki win di ho chu chichu emi ho 100% I think 80% ho hin to say dia mai de jo awan thildam tampi ho to hong ki kop teng le na to say pa jo adi e yong le koi bi chat accept bol the lo jo mai nun ko ma ka sei jo na khat go te si e society a chu mi khat in elungel to ki banglo se ase ya le either you sideline him or head of the yeng jo society cannot prosper na ye chu perspective hi achom chu ngai jo tolerate ngai jo hele honesty khat pa hi society wa hi wa da chu na tong ding na lo le kita ta na tong i boi teng le so pi ki hol yunga teng le mi ki pai mang ki pi ga jong i ham pi yong chu gel thei kha ri chu na tu sei ho chu a lot of people will support you I want a problem je pe ham ti le khachule wrong timing cookie thado thu sei pha to timing ju di lo jo abul di la jo na sei lo bi ju mic ai ju poi now me pe no ju na yong ne het team there I think you're quite sensible na ai le akika la e ho internal fissure ho hu ma pa na hi I think somewhere all this like December ge out to hi chi tu hoi ging lo jo hi ju a hong gin hi amawang ka sa amay ay chu nang ma perspective ya ahin jo hi there be a time to resolve all this but then na puja pacha supi na jo hi asai phat ai lo le chom khat wang chu inga wa pha jo hi chu hu jong ki mang to lo hun jong hi mai hun chu successful ta na man ha Len nin ko jam ka ti le ke yo nin ko lo bisla hello kukyo hin Thado program cho si oppose na bol hi ti le na nga di wa mi chi khat ve esuren ne pot leo chun jam na hi ta ve to Thado program go tia se ka bol le KWM ina na kha deu silong a ka bol go le kuki mi na kha deu mai Yang yen ngo. Mai kam. hun ko ni nge mai
Nawa Gen phado mo. bahut ya na ball. Gen mo. Silonga ball le nong zep diu chi pidisem. tu về tại Ireland Hingi esen bo chen se yeng na. Nangin senaban le lambe man le Michael wan le Henry. Okay. Cái xây nôm chơi hele số bị bao Michael có mà cái xây nôm chơi hele thu đâu mà cái gì bọn na til ni thôi til thum cái xây nôm cái độ nôm thôi mong mong bị tay cùng ni lang thình đi ta nangin to ho tha do si hi cha ni pui do bo now hi kamalo bi cho ai wanga cho you need to know very important thing to ho tha do ku kite cha te hi ten Manipur state native state of Manipur history ho na sim zero ke lo he adi 1920 le dunga 1890 dunga British official account of hoite internal archive a bon so ke hi jo ne di lo ham vele ton hoita ki sei cho 8,000 or 7,000 square mile who hoita hilly and mountainous country hin hisu nagale kuki ho abol hin mele tia cho Manipur ho ke mo 700 square miles a hoita 1922 22 or 23 report amon higher authorities are pi ju hi cho hi to a cho esante leng pa chon englu kuki warum poi ti cho ai wa chi jala report na jala in this area the Kuki rebellions have been the cause of the village learning to blow bugles to la jala pu pa ten hoita itia malcha to hoita ki bola kaska lung sung poni cho hoita British no hoita hen report api uchala hiya cho mo hin hong ki tho te hi chan hin Kuki rebellion me ti hoita report na hong ki si me hin alang khan aka sei ki num chi pe ham tile nang ma chun tha to tha wa na bui pi hingi chu nang ma fanatic ta ai wa nga chu hoita hun esante chetarol kuma ba simjong le chun hong amo phang ba coronation ang ko Kuki cho ba Kuki hong ba um cho to iho propaganda so to amo to ki san se ki imul hela ki counter to ji hintin ka sai nom je pe ham tile nang ma jat hitia hi iho tha do hoi na pui do gu hi kanong kang lo hintin ka sai nom je pe ham til hoi tan he dit khat chu nangin to iho tha do to Kuki ho atum tuma identity hitia ina sei pa hi amasa one na mu ta cho hong viral ta chola to fitli pa ne chon he long pa chon sei chola tha do Kuki ki mang to ta min hu ta ho chun he lo am nang ni lo mai te mi chu mi mai te e wa chamo hitia memes a hum do le hin tu a cho amomo nga cho nang cho lam kalanga cho for example a hi hiti me tharna pat e chan ge hun nang hi phai nan tai ai le hun e san te hin nang hi no hoina divem BJP spokesperson hi yo kan het man kan het lo hin na khununga bo kan het hin na hu do na divem I don't think nang chu Michael chu tha do Kuki boy they'll never sideline na bolo du he aji chu pe ham tile ne het de chu little ton sing chapang chaka kum nga pa bon aninu le anu bon me le hi ya am ho bon amera pai bi ho tam hon hitia ambulance pa mahali thele nang chu kun na save dham ka gel mo mong tang hi thei mo mong lo che nangin naga ki ka ki tum se wanga chule to a PR hum sunga jong governor aje bhalain MST ansola e holanga nampua e bol wa iso bi pau ka thiman bia alaki isal go thang in khu chan lo chula ai la governor pan het lo yong governor pa chun no na ke chula BJP spokesperson hi chula na ke ho pi de chula chulanga esante ahunga hile chulanga mi tam ta ke swading to het because esante to na het chule isi MST gari hong ala ke hon tha do langa Kukite hin kanan to kanan du he kang pu pilang ten kanan du he kang wi lang ten kanan du he ti chu a het so ke wen ai like for example a chu hiti Ras Bhavan ko ma to esante en Kuki halo ati lo ong aza lo na ngong yong a het so ke chula ka sai nom to point to if it happen on the reverse iho thalo Kuki ho hin ke ho zo Kukite hi phaya khong sai weng hau ki weng pai te weng ka ti poi lang go langa ka hong lu de ki ti hen lang le esante se mai ka la to mi pha ka bon ai go li gam du ta chime hi ya ti situation jo ni lang to a chu ki bang ai cho the dividends ki bang ai cho amo ong jong le ho ti du
hội lo cho hội thì đủ chú hu hin tin ya chun na rung tim ge le lang hi chi lai ban chun governor pang questionable ngai chme nangin to on side lai nei bol do wa hele hoilanga esente to amo propaganda so to tv a chana na ga to khoma a tha do te to ka hi poi na ti le hi thimo mong lo cho logic chu thimo mong lo in tin na ne het ki de kha chu phem to identity an na ga sei pa chu phem ti le al amo mong nang chun hi chi ita exclusion hi ta pa nan patham masanga pa nan patham ai lo thubo ya pa nan patham a reason ni phem ka he lo hi hi chi ke ho tha do hi ho ku ke ho ka hi poi na ti chu na because 200 patyan vela chun cartographer ho 1860 ho 1700 laidunga ipitai ho card general in this map ho vela chun abona tripura si to a chin ho si bona cookies kiti cho to a mizoram ho se ho lusai cookies kiti bu chume british on huma sanga to bona map anu umsu ke amon hoi ta min ado cho official hon hi cho tribe hoi koi ho hamte min amo cookie ho ati lik tai ta chola we might be mizo thado paite mark hi mai de jo sunga cho ewa amo chun cookies ta ine jo min me ma thoi ta north east india map khu vele chun bona cookies kiti so ke patyan vele chun internet archive en lang amo e santen hoiten ve tusim hu vele chun emails e ho abo hu chume to a nang de tol puin na hu to zo lo de cho de 3 na po le chun nang na het ke le na ti hi itina ka lam kin ka het thimo mo lo ama sa sister maya in na ho pi ta hi banga pu na ta chanu khanin hi tia gen thei ta na so pi huna mai ki bola hi ti ne vet zo ne iti ne vet thei ham ke lo hin le lung ya na ki pai do the ke wang ka vet le ka pu na ji na hi tia tha do cha pa khani am le ka thim ta khani nangin bjp spokesperson hi na nam pi a danga pang le la hi tia nei pui do yo hi it's very sei da wang se lin tan kala in na adang kira ka sei kinum chu ipile nang class 10 11 12 nan sima chu to a ulin on sei ta cho try certificate nikila chu churchanpur le lamka sdo sdc a chu thado cookie certificate nikila chu there is thado tribe kitilo cho thado cookie a kigila hena zotle in bolin lang ka sei no pen chu le scholarship on bona thado cookie a kigila so ke chola employment exchange a ele to a chu nangin iti way forward na bol gram khelo hitia esan ho to nangin na lungdong ta cho dividend thei mong lo bjp spokesperson na hi le iti da kat ka zat ka na mi ho hi cham na ka sim nam ti zo sanga nang hin e ho tha do te pai mang pu yong te din na tin ji chu iti da na chi thei mong na ka gel mong en na hi chu hoi ta na ki gel ngain nang ma ka se nong pen chu e ho ku ki is conglomerate cho hi ja cho HAOKIP patila pana tusim HAOKIP patila pana ancient history of thado on kasim so ke cho nang sa le ka kasim ju history culture ho ai wa ka pau nom lo hintin num ka sa lo ina ka pau nom lo hi tu ni cho nang ko ma ka hin ho pi no na ka hin do hin na to ka se ho chu ipidang an hen patham why are you starting this ele ipi dividend na mu nom ham nanam pin na pui lo le you are a leader of whom kin ka het lo chula a bunch of some 10 or 20 like-minded I don't know chilai ta che he michael na chi chan chun nga tang o nin reply num le nang thu he o ki pai ke pa me Hello, brothers and sisters. ga Ashik, I'll explain to you, huh? Let Michael speak, then I'll give you the mic. mas pela No, mas pela I will just listen. I will just listen. ka sei nom chu You won't understand, na? Anyway, think. ka sei nom chu ba na chu robin to ke kyo na ki ti chu robin nong ai pon ke ong kai pon lam nei moi chong loi nau pa ham ko ham khat hu ham kham the thu pa cha pa hu le kilo min ka khol le ke kai pon chu thu pi be se nong ka gel pon chu thabe hoi ke lo dar pa chu ka ga se hi ani na chu cookie rebellion ki ti am in englo cookie ki ti am lo ja chu
2019 kuma chu na go hon boina siama me theo to siama chu kukin pi ho makai na chu CM XCM birenin ko khoma ke chlai chu ma tong ka ke henai pon FIRA bol kuma mat di good like ki hot to ke thwa ai mat good lai le kilomen 2019 na hin ka khel lo le cha chu ki ho to wa yang lo ki ti hi anxiety khat hi je chun anglo kuki history ampoi kuki rising or kuki rebellion omin atiwa in defense of ancestral land ong chu lado win lang in defense of our dignity and freedom a helun tiwa ilam kai ho chu na kinop tu wa state restricted holiday ong chu na pi over anglo kuki chu kilado a kuki rising ana helo hin emotion san be se ja chu lam kai respect lo pat na chu number 1 chu cha chung ke panai tan ya chu je a record na chun kuki rebellion ome locally ho chun thado gal ti nong ke he zo ho chun zo gal ti zo mo la ke he adang ho chun iti het mo bang chu ka hepoi ya chu anglo kuki war hi tia no ten tu na khat ve ki ho la chaina sa ilam kai ho win anop na sao recognition chu kumja khat lingta koi man e pi lo hin XCM birenin e het team pi over recognize bol pi le chun state gk ho state holiday list wa hung pan ta le phai tia chu kukin pilam ka hon na bol le mi pi lung hang khan ke chong chu asu sam thei lo khan na ki chai do khan i pi la ka sei nom pen chu amina I boy be se win amina chule lam kai za ji jong hepo win de de ku ki lang ho chun het lo yeng win lam kai ho sum yong chu ka khet chip yeng chu la ai sana chu isu dei lo dan chu lam kai hon ji san la ho he diplomatic win ki bol ho hi them cha khat ni pi hen emotion control thei la phadi na control pot wang se dum ta khat ti chon omin chule hi chi conflict hi para chu ke hi phaya kom hi fala kom hin that 7 ma ka pot do hin 7 ka pot do ne chun pe no attack ka bol win ari chu ke chu biren to ai mu chap je wa mai lai to ai mu chap je wa chu hin in fal kom lai sorry ka pot do dibuka nam kalen do ka pot do ni chun that 7 ni chun missionary de hin May 7 chun kai nu chu ga attack ken win ipi hile free movement kai the mana yong chu cho cham pulang hon min phata best discipline award adelowa lampi chu MST cho thau ta chu kampu pi ho chun Yehovah home ministry ako na lam kai mi ni yong nga cho cham pura Yehovah hitia chu thading a chu jimasang a chu DGP pa ong chi hen gam gi phaya chu tin zo lo phan ma thlai le wang chi dum ta chun na ting win na thita na thi le IPBC sai ti ki wi do ham jong ki hekit pon cho bang chu yo to lo na hi wo ham lam kalang ku kyo to kampu pi lang ku kyo he cho bang chu IPT de ha koi ngo ding ha pi ha LA zo chu ei ma in sung chu we should set our house in order first ka ti hen hinge tha do ho kyo chu bunch of 20 30 zat na nom nei ti win ho po e kyo chu irrelevant ka yu e tai ground nga yo ho po e wa no ho hei ho be chu ka bet na hi le chun ki to thei dom le chun pa lak som pe de ha ti win lak som nang chu pe kit ta lo ta chu thilong chu ka mo la do wa MLA on sang som ni to wa la khat hama pe ti wa ka thu za dan to ba ka ki mar ho chun bitre ki bol le tin phamo sa le over ti wa hi ti che hin ipi bolong le han asai no pen chu colonial writing si zat simyang le chun tha do ho chu tha do ki hin to ai relevant ta lo hin India constitution no ya ki po India administration no ya ki po hin Manipur 700 square miles zat yong le chun Imphal Valley 700 square miles hin adang chu 7,000 square miles hin chila chu reserve forest la do in lang protected forest la do in lang wetland la do in lang wildlife sanctuary la do in lang IPP la do le chun national park la do le chun iti ka aham na SA demand na map chu na po do thai jam tin ngol ta kha na blanly in na ki dong le ipi na sai jam wang chu ka hepon na bol thai lo mai thai hin
ya chumi periodically a le chi dong chi dong ya ke vai hom nam dong ji ya tu a chu India administration na om hi tawin sei nom pen chu he chi conflict hu ma ko na chu SA chu political demand chu ki zo mi ma ro chun dal pha sa ai le captain of the ship chu koi ham ko ham lam kai chu cha chu he chi lam kai pa chu feeding public aspiration sentiment hong chu idea point hoi hoi o mai hong le pe thei hin ham lam kai chu mai le ken nong ka ki mu pi nom he he chi SA or ku ki te lam kai pa chu yes SO group ma om me sin si tam ta om me UPFK no om nai platform khana to home we home ministry ai wa koi ham lam kai chu captain of the ship chu mai le dunia ka point ho hi put across ka ball no na koi pen ni wam lam kai chu chu tha do chu nei sei pe le chu kyau the hin a tha do chu 11 na ke koi jin ku ki no ya hin kyo sa khaw no ya om nei win hung ka ti na hung nei no ti wai le chun kyo chun he chu ka hi lo piu chu noi wa kom lo chung wa kom lo na pang wa ka be lo piu yo chu mi a trai ma tha do sa ka hi yeng wa hin type certificate na yo tha do ku ki ti chum lo AKT le AKT tha do le tha do yeng hin a tha do chu pa wa chu ma ka nei min culturally pura ku ki to distinct ke ka ti wa le chun tam zo chu su pi sangam khat ko khat veng khat in sung in sa in thlang ne cha ke bang me po me ne me kang ne chính anh hi giờ vào cái khen thế là vậy cái thùng nó trang cái bằng hi giờ vào khen thế là vậy cái gel giờ vào chu cái chôm xây về thì là chun separation đó là cái giờ ba cái xây khen ba chu emotion sentiment cho to khá hiện tin trong cho cái hết thì mình ai vào cho cụ kim mình là thì cái ball cho lắm cái cho coi cho cụ kim hầm thì cho define cái ball lại là chun ami pi chun emotion là hi về thì mà bom niên vào và cho leader lâu lắm cái na be cái loại khom na be hita chu ku ki hi phot le ha kwa ku ki hi phot le chun thanom jeng da na chu ki mu ya chu se institution chun ei pu ngai hin institution chu na go paul ham ki thei lo ho bon ni na ga subscribe a bol the wa am na ga ti le kom ho bang ko am na ga ti ing cha paul lai tha do pau ngan to ki bang na ai mo lo bang ko ki na ga sa dan cho the ho ni za ngum jeng min bon ta chu pom the ya institution a chu chi thei le wa chu pi mam ti chu 2015 na ko na ki sei hi yang le he chu kwa ku ki chu pa phot le pha ta chu dong dong ngai po e ti ta bang type thi ma chu bulldozer ball le atua yong chu ki pun khom da na im wang wa president ru lung le ku ki versus zomi mar leng do ki jeng ti ta bang khat chu hi ya chu emotion ho hi sentiment ho hi recognition ke thêm pia ke acknowledge to nga hin che I think che hi kuki lang group ho kuki supporter group langa hin che insensitive je moven che sensitive delicacy pa he them je lo gen tha do ho chu to nang jeng tha do ke ni ti ma kuki ne accept ma boldly hang san ta kuki advocate na bol ma phana lai cho ke ho leader ho 10 15 20 years tha do ho hin sei jing ho hin endure first hand experience ka nei ho wa dung ri a chu ke vet na hi le ku ki ti hi hope be hi ti hi politically socially culturally ti chu conviction ke la ja chu izat ke bol jong lai the poi ti chu conviction ke nei ja chu ke chi ha chi ja chu imposion ko bol de lo pi chu hong wen po don ti campaign on ke bol de ha status quo ata chu kim jing thowa movement khat hi all la hong chi di hi public evolving hong di hi anyway pi chu le ka ha sei jap tan chỉ thà đó cụ kia bồi cái tiền cho tu bồi gì chu hu đó là tiếng ai cái surrender tiếng ai cái bol long ấy bồi tiền cho clarify cái bol hè Kin ka reply kina chulai cho Michael chuna mong Michael hiti lai bless discipline ti dan so ka thei lo hi ipina sei nam chula ke lo kui ni hu ham ti dan cho ibida tu chen ya ku ki ni ti a no ku ki ni mi kyo ko ya na kyong tha do cho pa ka hi cho nang sanga tha do ha ka hi chu me tha do fanatic ki chu me ai wa nga chu le lal go thang chu ka ti man bia lal go thang a ti chu ku ge thi a ti yam la tha do cho pa chula sing si do chula elmu no chula tha do hoi long isin na lai na po na the do chu zani vela zani a ho ina na kai khom pi bible chang na sim khom pi la na sa khom pi khat na so pi pa khat
zinga min esan tena thia thita kuki thia thia hi chu nangin Christian khat ni chula thakau na nei rong na sobi sang na sangam na pu na pi lo chu hi chu na mi na chok ni za na thi nung sa nangin kuki ni ve na lam kai di point nei na ti thei chu ka dat mo cho Judas History Caron in boy. pakai isu History boy. za tu Judas Caron in pakai isu ga ko ngai sona fuki Judas Caron in pakai isu som thuma ki chu toy nangin amomo nga chu ka sei rum pen ju pe ham ti le hichilai na poda na chu kehong tha do ki chu na ele kuki thiak thi zo ri cho mi ching ni chola to ol kuki ho kom lang ho adak anal totel ho abona I ho izat pon ki bang so ke chola elen BJP spokesperson hi chu na lung thim mang chen lang thu mang chen lang ama puilu tangem ka ti anangin ke ho chu tha do si chu kuki nei la do lo it's like ki chatui la chu chini tui la chu bonoi cha la chu chini na la do ki how is going that possible either you boil the water tu yo se hu leng mang te ta then chini chu vom de ta cho ele tha do na la do la cookies go de ta ile na tilai tin ni het ngai tilai de sei kiel cho Michael mo mo patien yel po thank you Welcome. Oh, I'll be very short. Oh, Pulin, sorry. I'll be very short. I'm not here to promote cookie or thado, whatever it may be. I have one question for Michael Mo. Mike, thado chuma na promote. Inam pia dia ipia pa chum na di ham. Thado chuma promote inam pia dia ipia pa chum na di ham. Iken te hi ham ti chuken chu kahit chuna. Thank you. Why the Mars are maintaining their distinct identity? That's simple. If I ask the reverse question to Social, why the Mar wants to maintain their distinct Mar identity? Ayole, hutinat at natila chu tua ziribam langa peace nati chu mar in pinjong a reason khat chu they already Let us not mix the issue. First, let's deal with identity na. Identity chu same as a level na. Aban ting le present conflict. Identity say pa ilo pi tamin na sopi na sangam thata pi na say na life. Present conflict nga chu present conflict nga opinion differences pa chu we can discuss later on. So since you have asked me like what will Thado benefit if they say they want to maintain their distinct identity? Similarly, why Mar and Mizo and Zomi wants to maintain their distinct identity? Ayole pipa chum na di ham kati chu to ahilang mar Mizo mi hilazong we are not cookie kati lo chuna amo chu we are fighting together ki kala chu ki het him lo na le song nobody in the media I don't see like that we are not cookie we are not fighting we are this and that which is mong chuna ayole to achu ma promote ki bol chu I already asked you a question more cookie put ki thado pun hichla thado pau ki le jong cookie pau kichna ayole achu ma ki promote chu inam pia dinga ipia phachom na di ham kati chu ipia phachom na inam pia dia di ham. So for the Thado, protection of Thado identity is utmost importance. So we want to maintain that distinct identity. And then secondly, if we are to talk about the present conflict, so does Thado voice really matters for the cookies? Cookie holding to Thado ho opinion he matter mo ngam katicho. So far na. So thing le enjoy san in say to if you fight for the same cause, so sampu kampu pi ho chuni le ipibola so sampu ra chu MST ki sola kampu pi aju ki tingham. Ati tu chu. Inhuman ta ipiha tipa chu kai khat disrespectable naman hidi hi kai khat naman hidi hi ipi ama chu avoid ball thei chi li chu hi pass to free a lying leo chun boy lo mai thei chu ai wa nga chu amuna am ho chu koi pen ham na lam kai chu ka heta poya tin de ti ja tin ta chu
ale separate administration le ikat pa chu an pu na dinga chu stepping stone na pang ta hinam hilanga na su pi hon MST chu ting lo hi la free a discipline nei ta na hlau ta chu dam sel cha ka pu lu na wa asol do kin chu e wanga hilanga uki mama ho chun opposite wa thiong thi lo chu ale thi long ki ka lo wa compensation a pe ki lo chu nang chun tha do he na ti ya ama chu ki dong le uki ka hi ti mai the ya chu athi ta ka sei nom poi nang in nang ma one version of interpretation of tha do na nei mai the by blood na sit so ho el mun ho so and so chu I am more thado my blood is more thado than Michael Lamjathang na ti mai the that's your piha definition of thado ya ho de ya chilang pang chu opposang ko bol de ya ama chicken ka sei nom pen chu athil chu ve to te ka ti thu chu movement khat na nei chi wa chu thado ho ku ki ho le zo mi ma ro chu ipt le chun khat thi a khat lang thi lo wa opinion chom na nei the yo ham ko ham na leader chu ti chi chu ken ka do nom chu ai wa nga chu hichi movement na kapan lo ja chu tu ni ka question kha lo chu I never question in the media hichi ta bang disorganized this united ni dan pau chu media ka sai kha lo chu ken mo ai sung ka hi ja chu tha do pau hi ja tu ni ka sai thu ya ke chun tha those are distinct ka bo ka sai tha those are not cookie ka bo ko strictly maintain ka bo la adang chu media ka sai kha lo chu ya chu tham cha chu ne he them pi ngai in ten ka interest na pa chu distinct tha do identity mar zo mi zo banga ki maintain go thu bo ya ku kia ko na the movement against na thu ka sei ne yong de lo it's a movement I khat na ka sei yong de lo adang mo mong ku vele chun ka sei na mo no mu kha lo de ya chun na opinion pa chu respect ka pe SA na tik dan pa le na thadop dan pa le na yearning na hi nom na pa chu oppose ka bol de ana tha do ho ku ki pia ku tha do zo si ku ki ana pu lu no wa ha tha do de set ke sa nga ha tha do de set chu ku ki ana pu lu ja chu hun ki le no ka ti de lo pi chu aji chu na sentiment chu respect ka pi ja chu ya chu tham cha de hong chu ki respect to ki no ngai chu ai wa nga chu the end means the so a chai na destination chu hun mo mong di nam ti chu ken tu ni a hi e ho room sung hi ja chu ka question thu bo chu mai nong bol hi un lang na opinion pa chu ki respect to di chu phai ka ti thu chu I like kin opinion so ulin just I just try to counter him I let to ana say dan so nangman kung na tol so nangin na ai nang ma chu na destination chu holai cha na pha tam kum ni janan tol so na kung tol hi ko ham na ku nga to si chu kin thi na sei peng ting kang pu pilang si chun na tingun ku ke na lam kai ho di point na ti chu it is not about the leader PR khat unga hichi governor pa hin sola hichi assam rai follow hunga hichi itin wala chun ithi ja lo za u chu la chu alu thei lo chu me e ho chun peaceful protest ki bol I bol chu la ahi wanga chu it happens lam kalanga chu iti bolam chu maine hello pi chu imidanga na thiwa khalanga thilo ham ti chu you cannot justify na hilanga kol ho mainland ron kol ho sipai ho chun e ho chei tha no milo pi chu ai wa mon order ki pi chu rioters ho chu isu chu la itu koi chun nang chun na song na se de khanang chun ka tin ne to koi ki ti yong mi na nam pi de nga po na la go thang chun na po na music ki pang khom chu la ama thi de ki het ong nangin tu lai tu chan gi ya nangin na hon lam kai odi point ti chu nang lam kai ni chu hi la tha do te lam kai ni chu la na nung zui mi za nom ai na nung zui se ka bona ka het so ke chu me ai wa chu ka sei se lo pi chu ai wa di lo wei chu me na ti now you don't have any destination na chu a chai na chun the end means the so ki ti ma na a chai ni chi vet diu ta chu chi a chu respect ki pi tu ngai chu nang na di po chu ti ngai lo chu koi ma chu ki respect tu ngai amo ngana mai ka amo respect to the sayingam respect to the sayingam respect to the sayingam respect ga tu min lang ka do num pe ja mo nga aku ki la cho tha do majority chun na la do la koi pian chu ku ki da wai pi te no ku ki te la anti ki wa amar te chun la chlong tia
igang te on chalang cookie te tile hu chi pen chu taw amo min bon na Cookie so pi pom la ho na to min cookie tha yin do so te cookie re ideology tu so isu cookie tu so cookie pom ho to cookie so abi yar mar kabui ma thangal ma naga at chula e ho chi bilanga na po do no mam ke hello why do you want to go out when when the whole nation knows that you are a cookie? Why do you want to go out? so You've been targeted as a cookie. unity Hello, Why do you want to go out? thado chu mic na popularize dom le na bol te chan bol na ai wanga. Exactly, Tu exactly. tu koi machai na problem nahi lo. Thado a problem lo cho. For the first time at a very critical juncture, thado kuki kai poi de tu chu ana se hi. That is the first time I'm hearing. Kenyom, I know you. That's why unexpected kasa jo Mike. I don't know. The question raised ho he lam kai ho lalna elole. Quite concerned with our future. Ye chu head bangwa chu Southern Hills movement ni bolwa. Three bill movement uma boss akichai. Tu chung be wangi tiu chu. Now to be very honest, lam kai pu ho hi. अरे दिल्ली अपना नंगिन थीरे मी तो now pa soon they are ready to sacrifice their life ati achu the movement we hinga ma me joti lo le one phone call from not even home secretary pa yong lo so ne he chula nang Delhi BJP spokesman these people I mean secretary level PA pa na phone on le Delhi ticket jo ka api unam ke khoying we jo so ai chi ho jo chu isei khom diu lam kai thin lal noi hi chi jun na I bol le ik chai diu he iti jo diu jo alo le kin jo sunga lam ka thin lal na tam pi ka he jo personally I have suffered because I try to bring in some unity among some groups I have suffered I can also rent out alung hai lo ne yo se ka khula the jo but a movement to kha ding le I kha ki pet na ki thi pe jo not all the leaders are great I chose to a stakeholder to anang yong ni chu. I like okay if Halloween program khat na bolwa a city a chu tam do kukia ki pu ji wa chu thado lam kai wa ya chu na tho we chu ye chu a thado certificate ki la nang conception of thado chu ama yo se yong a kuki yong thado yong kukia lo le na bui be se le ke yong thado nei le lu ta mang cha chu ina fe lo le Kim katot chu Mike kamoto to ria na ye chu I had malleable hi so ke chu nang yong na pa ku ki nang tha do ni the ke ka pa AKT na phut do apang mai the ke tha do president nang ke the ala koi chu koi hi o that's the question I was the timing was a problem and then the wording tha do lu ku ki hen pha chu objective chu hi chi chu na se ya le thado kiti si jo phai ai chen kit wa lungmong se ai chen the le it makes sense a hi chu ke se ta zala a thing la ga yong lungmong a chen sa de lo eo ma eo thing noi masanga thing noi ana kho se group khat ma cho amo thu lal be se ja phai a in ke sa cheng den loi na to ja cheng den loi phai sungwang a khanga ding in ke sa yong le koi ma jai hi ti hin no khan gi lo na lo le ti hin lung mong lo e koi pu ti iti nau muna chu itoka cheng man lo a hi e ki dal lo chu that is something our people for hi cha the phai chi ngi ti si je ke like loi jakhat na ne ala som gi chu me le chu I don't talk to even one of my friends amon say chu e mi ho yong ka hu do win kari karati wa doesn't cut the eyes na Kim, welcome. Ama Kim he original host tul ha chu aman hosting like tul kapan man lo hin ka gel like a line ai chu munjo se sports in ball ke ta chu Michael banga ke yong ku kyo kan dem du dai sports ball ko we le good ball ke the election hum ke ding election hum ke tha tu ke di gamoi se ese mu di Michael na se pa chu MLO in as a adding a letter sutwa I'll helang tam this I think that is a valid question I just cook on dong hi veda so thado na do le pa na pa jula but
a question ju ke sei bang chu ke AKT ke kila ayong le thado lam ka yong ke te Mizoram ma ka che Mizo ka yong ka hi the we are all malleable, we are all permeable beings here jo million chameleon itiwa in some ways correct. I was a good chameleon I chu ami ta ka ya chu apilanga pol yong le ami ta ka ta chu ya kat SNN an sei ju donki lon ta zala chu perspectives jo thado je less thado je kita chu adan chu mic na and so as a kiboy boy ying di hamlo should we talk about what is the future amo chu ani te hiu chu chi ya chu hello I hit lai chu boy na ta ka sei pa chu thil khadi nei khom su ge chu ipiam nei khom chu what is that we share the future what could be is something we all share together to the lai kapan kuki na pomin kapu thado na pomin choloi kinawin eho yo midu bida hello pi cho thado pau tho ek ti ho hen alo le ko ham kha chu cha chanu da ke che dinga le katte matte do ke che gu am ti bo matte na lai chu alo ale kapu chun alo why ka ni ham ga why pe de why pe chu alien space da na eho yo gam pam na chi kha lo cho we are very puritical alo le purity yo cho in sungwa HAOKIP la yong e khat dongul ya la cha sat te in helai bom su his state bo chu mowala de alo le kip yen la yong high p te alo le ahukom bo la diu thadola yong sit lo chanu bo che hiti de mo na ju cho and we overcome a lot of things chongloi la yong hichi de chen pi the lo ding hichi te chu te ama family chu hichi khachi te in a huge cho I think we overcome a lot of things. To a problem pao. Thado, cookie, all this. But then a cookie to overcome ball thelo now to PM till we are being called illegal immigrants. One. And the other thing is something we have to base where we are from. I think wale kumbul yonkiti de ex yonkiti de. So there are some reasons why we chose something. I like cookies over tiva chibe to a can home the like Twitter as is it a can home like is it kitutagi panal chompa kina alo pujo I like how your can part watch in langa sangu set tambe like is an anki can so the problem point out also very relevant I want to nachi hil jaila am julet hadolo cookie kapa achu chachu ikhadi if they don't give you a voice, you have to get it. You have to get it. KSOL or the Kukin P. Michael Lamjathang Toh, tell us. We'll support you. Not who to get the mic. I was a message at the Adija. I'm got a kinesa major. So the AKT Kahimanazo, I'm not blind to those. Two shell good match. So the exposed ball night. I don't know. Chichu say until we speak the uncomfortable issues, a problem is solved. Healthy. Ayechu anum saying bunaniet tuni nakivan nacha anal taveti ho bauke ho detiwa. Hello, we'll only talk to people we like. How are you going to solve our problem? Problem chu koham tiale it imunomlo ite inomlo. To say young I know but a problem so a mother need to home loading Iko taping part of Wiki. How are we going to solve the problem? I think that defines a national problem. No, that's a nama mean a head now the male origin Angolo Pujo. It teach me get having a quay or gelo get that door, Mike. That is the highest crime a person can commit. That's a strategy. I think it's a lose-lose situation. Na. So over to you. Ta nu le, ta paten, phải phung xuống in, sự lắng đã